Oui, entrez. Oh, Mr. Khan. Oui. Welcome. Thank you. Okay, welcome. Mzee Na mahoro menshi. Kazi kabona bakagenda neza. kazi kashuje kunamuza ariko kundagira ariko kambaza ndageze ngatonde tuvugane kuna ndo kinisha n'igusa Yego. okay ikintu gitunga guhamagara mu biro niki Mr. Khan. Oui, pas trop. Okay, katuvugane kwanza siko okay Mr. Khan. Oui. Turi ku kazi ama wihangane kugira umare igihe kitari gito utari kumwe n'umugore gira ndakurungike mu gisagara cya Ngozi uzomara iminsi ine kandi muzojyana gukorana n'ibera Bella? ya ama ndabizi neza yuko mugeze gukundana na Bella sinabatumye kumwogera n'amarangamutima ariko byo sinari kubyinjiramo ariko muremerewe gukora ikintu icyo ari cyo cyose ariko rimwe mugiye kumenya ku kazi bakagenda ikibazo kase wo mubwira sinzi Boss. Birumvikana kandi biratahuritse. Ariko mwenyemerera rikashika neza. Mwafasha mukamindura ibindi muntu sinshobora kudugana na Bella. Mr. Khan. Oui. Sibyo dupanga abantu hako akazi niko kagenda gusa icyo ndakwifurije ndabona ko master ni wewe uzogira umugisha mwiza kimba atakindi kibazo ntabwo yuko mfite akazi kenshi ndiko ndakora Ok, merci beaucoup. merci beaucoup Akazi keza. Hey, Kevin. Ngo tugende gufungura. Nyaruka abana bibaza ko ngenda ndagusiza. What's wrong? okay Tugende gufungura. Kivi. My God. Wait. Hey. Hey, umwana waretse imikino. Yibashe David. Vai serio? Junita
wambwiye ukuri kwawe ariko reka nanjye uno munsi ndakubwira ukuri kwanjye. Ndakumva. Umunsi wa mbere duhura wanyise Steve. Umunsi wa mbere tukunze amaso. Byibuka. Ariko hari itandukaniro rikomeye cyane riri hagati ya jewe Kevin na Steve. Aba bantu babiri baratandukana. Hari itandukaniro rikomeye cyane riri hagati ya Kevin n'umugabo wawe. Janita, ndiko ndibaza impamvu umugabo wawe yakubeshe akubwira ko tuvukana kandi ataco dupfana. Kevin. Ndumiwe. Ntakubesha ndarengera. Utanze n'ikindi kintu bavuga. Ariko nimba utavukana n'umugabo wanje uwurinde. Nshobora kuba ndi nyishyuye ibibazo byawe. Ndaguteguriye surprise ikomeye cyane. Kandi iyo surprise nuyibona uzokwigira uyibagire ubuzima bwawe bwose. Sawa ndayirindiri. Ariko kandi ngiye kumwanga. Ngiye kumwanga n'umutima wanje wose. Kumbesha. Twigire gufungura shamba. Sana. Bella. Byose najya kubikora ku bwawe. Hanyuma kuwa gatatu cyangwa kuwa kane nafata urugendo. Hanyuma nakwifuza amahirwe meza. Kuko dufite intambara y'urukundo. Ibyo wakoze byose nabigushimira. Hanyuma jyana n'urukundo rwawe uzambwira ko bizagenze.